ikaze mu makuru yo hanze y'ikibuga. Wayne Rooney umunyabigwi wa Manchester United na Everton yaguwe gitumo yihagarika ku muhanda, yafashwe n'abagenzi basanzwe yihengetse ku gikuta akora ibyoroshye ku muhanda nyabagendwa London muri quartier ya Marylebone na Mayfair. Abaturage bafotoye Rooney yafunguye lisani yihagarika, bigaragazwa n'amafoto ndetse ashobora gucibwa amande y'igihumbi cy'amayero. Si ubwa mbere Rooney afatirwa ku mihanda yakubwe, kuko no muri 2013 yafatiwe Manchester nabwo yihengetse ku mukindo wo ku muhanda. Abapaparazi bagiye bafotora Rooney inshuro nyinshi yisayidira mu bihuru. Kuri inshuro Rooney yakubwe ari mu kabari kitwa Nest Rooftop muri Marylebone, arazisohokana arazigendana ageze imihanda, umubiri uramuremerera. Masaa 8 z'ijoro nibwo yafotowe yibohora n'uruhago. Inkuru bakimomo n'amakuru hanze y'ikibuga. Mwene Cristiano Ronaldo, Cristiano Junior ari hafi kuba umukinnyi wabigize umwuga. Imari ishyushye itegerejwe kuva mu ikarito, ariko se azakinira ikihe gihugu? Ahari ni Portugal nta gushidikanya, gusa Ronaldo Junior yemerewe gukinira ibihugu bitanu byose. Ereka da, Portugal ni igihugu cyase ahantu ruca abana, Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hanyuma se kuki FIFA yakwemerera Ronaldo Junior gukinira USA? Niho yavukiye, n'umuturage wa Amerika yayikinira. Hanyuma Espagne, uyu mwana yabaye muri Espagne imyaka 3 yose mbere yo kuza imyaka 10, yemerewe kuzakinana na Lamine Yamal. Ubwongereza se nabwo yabukinira mu minsi iri imbere, yazakinana na Ethan Nwaneri na Miles Lewis Skelly. Yego nibyo, kuko yabaye mu Bwongereza imyaka 5. Hanyuma rero Cape Verde yo muri Afurika, aho ababyeyi ba Cristiano Ronaldo bafite imizi. Argentine se igihugu cya mukase Georgina Rodriguez. Oya, ntabwo Ronaldo Junior yakinira Argentine, kuko FIFA yemera amasano y'amaraso ndetse naho wabaye mu gihe runaka. Bityo rero Cristiano Ronaldo Junior ntabwo yakinira Argentine, igihugu mukase avukamo, ariko nanone igihugu cya Lionel Messi, umukeba w'ibihe byose wa Cristiano Ronaldo. N'amakuru hanze y'ikibuga. UEFA Champions League n'abarumuna bayo bishobora kuzaba ari amateka akomeye mu mwaka utaha w'imikino, kubera amakipe ashobora kuzatungurana. Mu Bwongereza hari ikigugu kimaze imyaka na nyagateke cyaraburi burengero marushanwa y'Iburayi, Nottingham Forest y'umuherwe Evangelos Marinakis. Iyi kipe yatwaye Champions League ebyiri, ariko kera n'iri zina ritarabaho. None yagaruka bajyahe? Muri Premier League Nottingham Forest iri ku mwanya wa 3 tuvugana, ndetse yasize ya 5 amanota 7 yose. Bournemouth nayo ikomeje kugira sezon nziza cyane, inyamara ikipe ntirakina irushanwa na rimwe ry'Iburayi mu mateka yayo. Birashoboka ko yazakina Europa League cyangwa se Conference League, bikaba amateka. Muri Espagne, Athletic Club de Bilbao ifite amahirwe menshi yo kuza mu makipe ane ya mbere muri La Liga. Iyi ni ikipe ikinisha abakinnyi b'iwabo mu murwa wa Basque gusa, si na Espagne yose. Usibye no kuza mu makipe ane, yemerewe no gutwara Europa League n'izakira finale, ubundi ikabona tike ya Champions League. Iyi kipe yari ikinnye Champions League ku nshuro ya 2 mu mateka yayo. Bwa mbere byari muri 1998, hashize imyaka 27. Mallorca uyu munsi ya 8 muri La Liga. Ikipe yo mu kirwa ifite amahirwe yo gukina Europa League cyangwa se Conference League. Yari ikinnye imikino y'Iburayi bwa mbere mu myaka 20 yose. Mu Budage rero ni wakwiyumvisha ikipe igeze mu kwezi kwa 4 iri ku mwanya wa 4, agakipe kanzubunyu kitwa FSV Mayence 05 kaba mu mujyi wa Mayence muri leta ya Rhineland-Palatinate cyangwa se Rhénanie-Palatinat. Aka gakipe gashobora gukina Champions League ku nshuro ya mbere mu mateka yako, mu gihe Dortmund yo ishobora kuzaba itarimo. Mu Faransa amakipe nka Cannes yo mu cyiciro cya 4
na Dunkerque yo mu cya kabiri. Ari muri kimwe cya kabiri mu gikombe cy'igihugu, imwe muri yo nayo yemerewe gutwara Coupe de France igakina Europa League. N'amakuru yo hanze y'ikibuga. bamerewe bate abana b'u Rwanda bakina imahanga. Hakim Sahabo gake gake agenda agaruka mu bihe byiza. Yari umukinnyi w'ingenzi cyane ubwo ikipe ya Berchot yatsindaga KV Michelin 1-0. Kwizera Olivier Gishweka yari mu izamu rw'ikipe ya Al Kaukab yatsindaga Mudar 2-1. Samuel Guelet na Marvin Carey bagize imikino myiza cyane ubwo amakipe yabo yatangaga ibirori mu mpera z'icyumweru mu Bubiligi no mu Suisse. Guelet na Rar La Louvière banyagiye Kase Yupen 3-0. Ikipe ya Guelet iri ku mwanya wa gatatu ndetse ikomeje gushaka itike izamuka muri Pro League. Kamari Doyle watijwe na Brighton muri Crawley Town yitsinze igitego ku munota wa 33 nyuma zo gusimbuzwa. Ikipe ye yatsinzwe na Cambridge United 2-0. Yagize umukino mubi cyane. Mu Bufaransa, Warren Kabanzi yakinnye iminota 15 asimbuye ubwo Toulouse yanyagiraga Angers kuri stade Raymond Kopa. Muri Azerbaijan, Mutsinzi Ange Jimmy aragaruka mu kibuga kuri wa kabiri aho FK Zira Isura Turan. Kuri wa mbere byari byitezwe ko Sabail FK ya Nshuti Inosa yakira Shamak. Mu Misiri, Rafael York ashobora gukina umukino wa mbere muri ZFC kuri wa kabiri. Mu Busuwisi mu cyiciro cya kane niho dusanga Quente Rushenguziminega ni kapiteni wa FC Echelence. Ikipe yanganyije na Sion ya kabiri. Muri Arabia Saudite hanabarizwa Gishweka. Steve Rubanguka yari mu kibuga ubwo Al Najum akinira yatsindaga Hajer Club. Muri Tunisia, Mugisha Bonner bakunda kwita Casemiro arakina uyu mugoroba ubwo Stade Tunisien akinira iza guhura na GS Omaran. Aniseti Ishimwe yagiye mu kibuga asimbuye ubwo Olympique Beja yatsindwaga na Zarzis kwa gatandatu. Muri Afurika y'Epfo, Ntwari Fiacre yongeye kurebera umupira kuri televiziyo kuko atari muri groupe ya Kaizer Chiefs yatsinzwe na Mamelodi Sundowns 1-0 kwa gatandatu. N'amakuru hanze y'ikibuga, nitwa Lorenzo Christian Musangamfura. Iyi